ginting mergana nggo tampak kel kami ijen bekrina anak beruminterindu turang ibas kelausan mama udah turang entah sekali bagi akan kami endam dalandung ngajar-ngajari kami anak beruminterindu turang si taringkan nanda beruginting du bekrina singgo melumang kerina turang goradu-radu melumang kel kita makana si acara jaran kita pula kita sirubat-rubat turang telah sikap kel perdalanan mama udah berkat dahi di mata makana aku pe ngerana kuman mami udah singep-kep kam sinami-nami kam ulah pagi teridah mama udah lanai rumah ceda kelepajate kami mami udah makana aku pe labo beloh ngenang ngerana saja ngencaku katakan mama udah maka selamat jalan mama udah jumpa kau merasa di badan apa di surga tadi kendolak di rumah mama udah menjuah-juah kami kerina tadi kendu mama udah butuh Bapak ginting mergana endang gopulung karina anak-anak si pemeren anak bro menteri tengah jabuntan ija hibas kamber katwari sekali dan nadingkan kami rekusi ngajari medage pretendindu gelah malam matekang mibas kami transoran pagi inggo teran rupa bagimanaku turang bapana beberapa mamanan adik karena perdalan kulanahi metro langolangi ngomong lemati tendingku ndaki nandain dubru karon rubai malam kal ngeate tending kuju parnande papa jumpa me aku reset nih na jumpa returang ku tading kena kam karina na tading rumah ngarah ginting mergana sirulau eme pagi gancik sambar kuingan talu menang tambah nandain du brutari gan ku tadi kena bagai dak liang turang bapana kamka panak sintu anakku ngasu kampage yare kare keras turang dua ras seninan dua gunang kelenginan rendu berutari gan ku tadi kena anakku malam ngeyate tendingku jumpa meyak kurasa nak dosi dirisrai
Engkau malam mati tending kujumpar puturang bapana maka sadari sadawukur kam pagi kari naku tadi kenang bagai ratna adi waris sekalian daratna berkat daya meyaku anakku malam ngayati tending ku jumpar kay la jumpa bebre mama nandai kahai pedak kajer ku singgon anakku endah me pagi si maning ngeting-ngeten kena karina maka ngasup kam pagi kari nasi kelengen ku tadi di rumah bagai merepelita amin agi aku berkat dan aku lengan dube jumpa teman dua kari turang due raseninan due me pagi teman dua hari ku tadingken ulah morakmu rak turang ambapan maka aman bandu pe bagai sarintan kami pagi hari hari keras kakak tuan dua riko turang dua sebab kami tading tengah-tengah hutan tenda ngasuh kam pagi jadi tading dapur tan senina andura turang anduk kadinana si tading tanah kedauhan bagai peman banduk kam karinanaku si bruginting ija iba suarina sekalenda berkat mayangku sehat rupa rencana ija iba suari sekalian aku berkata berkat jumpai turang dunrube lengakan rakilu hundwe kari na anakku engkau kameku tambah kisi manukuren ken maka kampe bagai masita ijar tenah turang dunru be tenah gelar pudune berkah kam tanah kamerikana rianakku lakepe hiatikula tatap durupang kue maka rumput-rumputku tambah kitang kelendung berada maka mulih ya kampah giturang bapana mulih ku tanah perlajangan anakku menjuah kam tanah perlajangan bagai rokancang amin kia lanai rumah kami ras bapan dunrube lanai rumah turang dundu baik anakku terem turang dua terem permen dua sambar gancih kami ingan talu menang du bagaimana bapak ginting meregane nandangi kam kari nasi bru ginting maka menjuah-juah medagi kam karinana subuk si beruginting bagai pesi beruginting kan laket tadi ngenanak bru menteri pekarinana ijai bas kini labluhen kami ginting meregana endam kami karina nasiman tatang endu gelak pula pagi istri dah bapak ginting meregane gongobak ngeluh sada pagi arih sada ukur sakari na tadi kena tadi di rumah
maka bagem ginting mergana karina gelakula pagi terbapa-bapa busuk bru ginting ngahasup kam kari na jadi ingan talu menang na dengan nertambah-tambah pagi kesangapan karina aku tengah kejabunuh suhu bukam sirdaki kujuma kuruma makar suditlah kam pagi inuan kan sinuan maka majile pagi perturah napaba ku 3 jumparga naginting mergana maka tridak pepagi dolat bapa ginting mergane itading kena tading iru makturang suhubuk pekam karina nasir binaga lakon laris karina binagan doy bagai pekam sir buka toko mas untung naik pagi kari nasi untung-untungan turang maka banci ngasup kam pagi karina jadi ingan pergani-gani anak bru menteri induk karinana bagai nandre tigan ibas kama tadi jadi penggurun kami tadi di rumah kahampe mejuak-juang cawir metu wat nandre tigan maka ngasup kam pagi ingan pergani-ganin kami kari nandre selamat jalan bapak giting mergana olah percian pretendindu nading kendola kami rumah maka mejuak kami kari tading kendu iya asado kaman abru kami puasido daga landeng endaman kam senjabatan kami dakari bukuna buku itu baca buku itu mankam senjabatan kami Bujur man bandu kam kerinan abur kami go baci kam kundul kuingandu masing-masing tempat buang kami ke lubuk kami tempat buang kami
pulong kami anak nduk